Prvomajski praznici su idealna prilika da okupite porodicu i prijatelje, zaplovite Dunavom i istražite njegovu okolinu. Potez od Novog Sada do Bačke Palanke obiluje mestima koje vam nude mogućnost da pobegnete iz gradske gužve i pronađete mir i tišinu. Današnju epizodu ćemo posvetiti upravo ovom delu Dunava. U prethodnoj sezoni našeg video serijala prikazali smo vam neka od mesta na Dunavu u okolini Novog Sada koja možete obići plovilom. Sada je vreme da zaplovimo uzvodno ka Bačkoj Palanci i pokažemo vam još neke predele gde možete pronaći svoj mir i uživati u prirodi. Tako, današnje putovanje počinjemo iz Novog Sada. Svim našim pratiocima koji još uvek nemaju svoje plovilo, savjetujemo da mesto za odmor za 1. maj pronađu na desnoj obali Dunava, odnosno sremskoj strani. Pretežno zato što je leva obala Dunava, odnosno bačka strana, već dovoljno opterećena vikendicama, splavovima u cijelom predelu od Novog Sada pa sve do Futoga. Mesto na kojem se sada nalazimo je Rakovački Dunavac, koji je idealan zbog svoje pozicije, jer do nje lako možemo doći kako plovilom, tako i automobilom. Više o ovom mestu smo pričali u jednoj od prethodnih epizoda. U toj epizodi smo spomenuli da se korito reke može promeniti u jako kratkom vremenskom periodu. Za samo jednu zimu Dunav je naneo pesak i šljunak i upravo zbog toga treba da obratite pažnju i obali prilazite izuzetno oprezno, jer možete da oštetite vaše plovilo ili vaš motor. Sada napuštamo Rakovački Dunavac i nastavljamo naš put uzvodno prema Bačkoj Palanci. Na tom putu ćemo vam pokazati još i šta su to šporovi i zašto je jako važno da obratite pažnju na njih. Ukoliko ste se ikada pitali da li se u Srbiji iko brine o koritu reke, sada vam možemo dati odgovor na to pitanje. Na našem putovanju uzvodno prema Bačkoj Palanci sreli smo brod od Regulacija, koja je jedna od firmi koja se inače bavi održavanjem korita reke i oni trenutno rade izmuljavanje, čišćenje ulaza u Rakovački Dunavac, kako bi moglo nesmetano da se uđe i kako se ne biste nasukali prilikom ulaska, zato što je taj ulaz bio izuzetno plitak. Iz Rakovačkog Dunavca stigli smo i do Futoga. Naša prva stanica u Futogu je Ljubavno ostrvo, ali Ljubavno ostrvo nije samo ona peščana plaža koja je prelepa za kupanje, koju smo vam prikazali u jednoj od epizoda u prošloj sezoni, i ona se prostire od skele u Futogu pa sve do mesta Čerevićka skela gde je ranije skela prevozila ljude. Ljubavno ostrvo je idealno mesto za 1. maj i ono već godinama predstavlja izbor Futožana i Beočinaca koji kampuju u slobodno vreme, bez obzira da li to bio 1. maj ili neki drugi povod. Neki su malo poranili pa su već svoja mesta za kampovanje obeležili i kamp već počeli da pripremaju za 1. maj. Predeo koji se nalazi iza nas je dobro poznat našim Futožanima, jer se mi trenutno nalazimo na obali njihovog mesta. Ovaj predeo je idealan za sve prvomajske aktivnosti i odmor iz više razloga. Lako je pristupačan automobilom, izuzetno je prostran, nije toliko opterećen raznim vikendicama, vikend naseljima i splavovima kao što je to slučaj na obali u Veterniku i Novom Sadu. Uobičajen vodostaj za ovaj deo godine bi bio negde oko 400. Ove godine je situacija nešto drugačija i taj vodostaj je trenutno negde oko 200. Što znači da imamo jako puno lokacija koje možemo iskoristiti za prvomajske praznike. Koliko god to vama zvučalo kao dobra stvar, može biti izuzetno opasno, jer nas duž celog korita reke vrebaju kameni šporovi i tranverzne. Svi kameni šporovi, odnosno naperi, se otprilike počnu nazirati na vodostaju oko 200. Oni služe da usmere reku u svoje korito, da ne bi se izlivala na raznorazne dunavce i neke bare, nego da bi se sva količina vode koju trenutno imamo usmerila u samo korito i da bismo imali što veći vodostaj za tranzit putnika i robe. Upravo jedan takav špor se nalazi iza nas, na trenutnom vodostaju 230, on se još uvek ne nazire, što može biti izuzetno opasno.
jer vama na prvi pogled deluje kao da nemate nikakvu prepreku, a ta prepreka može da izazove jako veliku štetu na vašem plovilu i može da vas dovede u veliku opasnost sa svim putnicima na plovilu. Ovaj čvor se inače nalazi u Čerevičkom Dunavcu, pošto je sa naše leve strane obala Begeča, a sa naše desne strane je takozvana Čerevička Ada. Nažalost, usled vremenskih neprilika nismo uspjeli da završimo naš put do Bačke Palanke, ali je jako dobro i korisno znati da se uglavnom najviša mesta nalaze na ulazima u Dunavce i Rukavce, jer nećemo baš svake godine imati sreće sa vodostajem kao što je to slučaj ove godine. Nadamo se da ste u ovom videu pronašli ideje za svoj odmor na Dunavu. Ukoliko ne posjedujete plovilo, a voljeli biste da posjetite ova ili neka slična mesta na Dunavu, budite slobodni da nas kontaktirate, jer uvek u svojoj ponudi imamo plovila za iznajmljivanje, da li sa skiperom, bez skipera, na dan ili više dana. I za kraj pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama i YouTube-u i da nastavite da pratite naš video serijal.